Hi, good morning, good evening, good night. Area ni iria ria Naivasha, Lake Naivasha. Na nikio mugundo turawita Lake kana Naivasha Pearl Lake View Estate. Naona nyumba iri rigiceiria handu haha mugundo ni muthaka muno makiria brotisha 50 by 100 shina title deed kuiriga kwi underway na toro ugo tuningi no agokimenya ati guku ni kundu guthaka muno makiria tondu riu no na riu mugundo na tutirakiwendia goro andu ingi managura migunda Naivasha no uyu kuma Rami-ini ya Naivasha Mai Mahiu Road iyo rona wega hau nirona ngari wi mugunda tamaka no kilomita 1 kana ndagika 2 kuma haha guthie Naivasha town ni ndagika 12 kuma mugunda-ini guthie Naivasha town 12 minutes. Imagine ha 50 by 100 turakwenderia thogora munini muno wa 670k kwi mundu wa cash ukiriha na mieri 3 na ke installment 710,000 urihe na mieri nayo niyo installment na deposit no ngiriga na rimwe na tamaka no thimu kuhurira 0798008008 na nona riu ningi ungikirwa nyumba iria irigiceirie haha ni nyumba thaka muno kwina jirani ingi muno meerie no na haha hena view njega ya iria hena view njega ya SGR ni mugithi uhetukagira haria Kianda ona iria na kirima kia Mount Longonot ndukihurire namba nigetha ngutaririe 0798008008